Patrick Kithinji ni mwenegiti wa vuri biashara nguku rungu rwa gikundi kia Embu Chicken Mungas kiria nikio kinene muno kaunti ya Embu na uguri na wendi wa nguku. Kithinji ni aratariria ni undu wa ng'aragu iria gomerete vururi nguku kaunti ya Embu ni nyiviririte na gikiro kinene undu imbirite makiria kavinda rigaga kathi guku ni gukorwo wa kiumia nguku irirendekana ni 100,000 no atiri ronekana ni 30,000. Imono asiumire kurasa other counties ugacoka kethera na outlanders akundu kwingita from other counties marenda nguku demand ikongerere ko kethera nguku irendeka nja around 70,000 per week kugukona per week demand irendeka wega ni kindu nguku 100,000 no kethera we are forced kuthi gucaria nguku kurasa ketha toneka no tovote commit demand na supply ni okethera ya Embu county ni gevota ku sustain this. Ni aratariria kumana no nyiviriru uyo mweta gikundi marasukuma kuthia gucaria nguku kaunti cia kurasa ta cia Bomet na ugo gukorwo makivivinyirika makiria ni ngarama ya guiceria. Ugo nurethera ni turangaira muno ni turatumira maguta mengi muno gucaria nguku na nguku icio no cioneke guku rokari just that kire kirendekana muno ni ku organize arimi eto mage organized na ma support we twanginya necessary ma support na irio cia kurithia nguku but no ma support na the best breeds ingevota kugwikira matumbi na ingevota gukwanira rike matumbi mengi na ikarumbura tucio twingi. Ni kumana na unyiviru yo thirikari ya kaunti ya Embu kuvitukira ruvanga rwa ASDSP ethundurite muvango kuthomithia arimi urithi wa nguku na kumava macini cia kurumurithia matumbi niguo gutigirira matuku maukite gutigakoragwo na unyiviru wa nguku kaunti rino. Nguku ino ikagura gwava igakoragwo indorie ni andu a veterinary ikamenyeka ni nguku mbega koguo wanakorwo ni nguku yaku ya mucii ya kuria kana ya kurithia o wita murimi ningikwiragura kwi andu aya tondu nguku ino ciava igakoragwo indorie ni mandagitari metu na makona itina mirimu. Wanathengia gukora thirikari ya kaunti ya Embu ni ambiriritie gwakira arimi thoko cia vamwe cia nguku mwenewe ciara na makima cia kwiganĩria mwegano wa nguku 600,000 wa mwaka. Muvuri biashara Kithinji ni arauria thirikari nene itikire gwikurukia thogoro wa irio cia nguku niguo ngarama cia gwikuria coke nthi na uguo arimi makina korwo na gitumi ya gutonyerera urithia wa nguku. No kavinda tagaka iria iraigwa in the aggregation center especially no yesiara ni iria matigaria from the market especially during the market days on Tuesdays makaiga guku nigetha murimi kana any buyer ungevota gukorwo akienda nguku mithenya ta ya thoko. Vanduri Vakan Meme TV ni kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.